guys, sob manu logode sor laga morom salam janai ase jibi mola channel te apni khan sob ke welcome kori ase de je ekta video logina apni khan logode ahi ase 2 days before bukade ki incident hoise bishi manu janishe social media de bishi viral ho jaise brother wife ke kondo bukade taibi one of the popular YouTuber bukade 50k plus subscriber ase daina to dai kila incident log paise mukhan sob pra jani jaise edu nimide moi dokhan to sob to nakoi thakibo aro ki hoise dokhan sob detail video bi ani bole na paribo holiu moi aji apni khan logode aha to kiman jon support korina aise apni khan logode vote of thanks message phadai dibole aise to moi tik brother wife ke ki incident hoise edu right time de moi video loina anibo para nai edu nimide brother wife ke logode bi so sorry map mangi ase aro moi la subscriber kiman jon thaki ase apni han logode bi moi ki incident hoise dokhan update koribole para nai edu nimide please map kor dibi kana mangi ase map mangi ase aro moi word of thanks dibole mon ja to especially Bukha village youth organization apni khan first step uthai gina brother wife ke support korina ahani mide bishi thanks dia ase aro Bukha village student union Bukha village eloi ekhang aro organization kiman tabra support korina ase bishi thanks kuna janai dia ase aro Bukha de YouTubers khan aro Nagaland YouTubers kiman jon ase apni khan YFK enaga bad times enaga spend kora dem de tai enaga pia incident lok pa dem de kiman jon support korina aise apni khan logode bishi thanks dia ase aro news channel NLTV alodo naga TV aro moi kobole na para bishi thakibo aro public in general kiman jon bra physically holebi aro financially aro prayers pra holebi kiman jon bra wife ke enaga bia incident lok pai gina taka damde kiman jon bra modot korina aise moila side phale bra bi apni han sob logode bishi thanks kuna janai de ase aro Bukha de YouTubers kiman jon thaki ase sob la behalf pra holebi moi bishi thanks te kuna apni han sob logode janai de ase de Nagaland to enaga mukhan milina ake chai sugule ek din de to Nagaland to shanti jaga ekta ho jabo aro milina thaka sobra morom kora laga jaga ekta hoi jabo de kana apni khan sob logode bishi thanks koina moila word of thanks message yate bra khatam kor dibo kiman jon sai dise bishi thanks aro enaga norkhina ai thakibo sai thakibi de koina apni khan sob logode janai dese see you in my next video bye bye everyone.